Na mwanchwa omorigereri abarukiwa korwa ase ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira balibalinse yomoroberio o presidential bursary nigo ritkorera banyaka bakonyora ogosirwa gwetera ase omoroberio yo munagotumanya mulikito Fatigadi Gisemba. Aborokiwa abo barinze yomoroberio gwokonyora obokonyi o presidential bursary korwa ase bunge ya West Mugirango ase Ntunda yende nigo rero baiwa bursary eyeiga buna enjira eyemo yokubasira aborokiwa baiga anene bare abang'aini abana baiga anene nigo bare quite finally abande ne kintakana b abande ne single parents abande nabo bakorwa ase image ere quite needy umuradi yoyoga utinyirie abaibuli abaiga mariga Humoroberio oyoiga nigo otangano ano mo bisabu abana ase sub county ya Nyamira South Billy Adera oyo oteba buna ukubwato kwa okoiga kwechipasari nigo ere Entunda ya kabere asumwaka oyo abwase umwaka bwechibesa bono oetire wechirububere na 24 chirububere na 25 tishiringi gwetania emilioni ya yemo chatumekire asa borokiwa ba West Mugirango. Hii ni disbursement ya pili. Tulikuwa tusha disburse ya kwanza ambayo ilikuwa ni about 600,000. Leo hii tumedistribute 424,000. So kama West Mugirango mwaka wa serikali wa 2024-2025 tumeweza kudisburse 1.1 million. Imeenda kwa wanafunzi 42. Omoroberio oyoiga nigo anene ugusirwa n'umubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka aboigo omowakilishi bw'abang'ina omuske Jerusha Mumanyi ase bunge enene nigo omunyakirugo bw'echipasari ase Rieta Enrique Mori aba omoyo aborikwa baiga na gukwanira emeroberio omubunge Stephen Mugaka abegete bosio yogusira chisemi anene asa abana baiga constituency to yonsi abana bagosoma bali bago apply kubwa mono bali batobati abaibuli na batari kwenyara banyore pasali keroyo ibaso mwako era bonsi kuyo twakorete bonsi banyora na wechimutwe na batwagire sabunga bonsi banyore abana baito basome batigara maiga ilinde constituency twali burabu ndagendera mutu iroko mwako eta iga abana baeta 13 omobiso ito bwa abana akagenda ase Steve Mugaka akamurera Steve akabugori abana bali akabakora abaye abana bali bono go mutinyo kyanda buna bakogende university Steve na ndenko barwera ari kibezo kwa CDF kurase gati ya baibori abo abana babo bakonyeka echipasari echiga nigo barurekana gotogia eserikali ase miremo emiya egenderete gokora moja corona ile pasa na banda wanafunzi wetu shule wao mtomo kwa kono manene no linga serikali yetu ya Tokoni. Mapato yetu ni kidogo. Upande mwingine unapata watoto wengine hawana wasasi wote. Inakuwa ni kazi ngumu, lakini tunashukuru serikali yetu kwa sababu upande huu imetuangalia, hata sisi tumejisikia kuwa Wakenya. Chingaki echecho aborokiwa abo bakonyekana barabwo mbare na yaiga Gamucham kutoka shule ya upili ya Nyamira. Leo tumefurahi, tumepewa basari, tumefurahi sana. Sasa zitatusaidia hizi pesa tukae shuleni tusome tutie bidii. Kwa majina ni Shalin Kerubo kutoka shule ya Kadika Girls High School. Hii basari itanisaidia ili niweze kukaa shuleni nisifukuzwe kila mara, ili niweze kuwa impact na wengine. Kingo reporter Gatembe kurase bunge eyeiga ya West Mugirango eyegotoka emiye county ya Nyamira Fatigadi Gisemba.